Hadin baka New Trap National Youth Front Northern Region Kalalej Banjurip yaka Nursing Institute kabadon hapo Palms im nongpo kalasha ino kongreng bat kala yingja wat hadin baladep bantelut yaka ni ka building. Nakaliang uri boy news ulayo banlet yakendu markmat ya uba AL Hack ubade menteri badipej yaka tenat ka koj yakya hapo ka kamra trekam jongu nakabanta ban budin halor kane ka jingsha ino kongreng jong kate ka jaka puli nursing kabadon hapo Riboy district. Hakajing kundu ya uba AL Hack kum menteri katanat ka koj yakya hapo ka jela ula pensai bakate ka jaka pulenas kamsyam lasha ino kongreng. Henry ka jingtei kadang ya cakmat wat hadin baki jingtei beper-per kiladem. Bat kum juru ulai tu baka jing tungkam yakinong trei nakabenta kate ka jaka pulenas nakaliang ka sorkar shen kan sasdang kenang banla ban petrekam no yakane ka jaka pulenas kaban ai jing mentoy yakisamla kibadon jing temu ban pulenas. Uba hek ulai turu basien on sedang no ban pentrikam yaka trauma center kabadon hapo nongpo civil hospital. Hakaba nakalian ka sorkar kan sa sedang no ban tungkam yaki briu kiban penyat yakane ka jaka sumars ing hapo katei ka hospital. Hakane nursing college. Nursing college. Ya kaba nursing school nursing school. Kabadon hangte hapo Riboy district di kabor jongahi ban ibu ya foundation stone. But ka jingtei kalaya chikmat ban mentag lalong almost bandep kampat deblut. Kejimtai kepada belut bandar nangdon sekat tu bani ki baret bariai ban pandep tambah almost 90% ke kam kala belut ban mentang la sedang move nom ta ke creations of post anda gilayo creation of post ngatrai by next sakani ka academic sessions la kumno ru ngai di banyo no e ki post ba bangila banyo sedang no e ketika nursing school. Sir kamba pidang ong kati kadang dona under construction and it is 90%. Dari kamba lai in te sakati ka yeng kementa kala sulong yengja bat bun naki tiar gitar kila julor lut. 90% kalau baka civil work la develop menta don kam saya ka electrification. Nanta don kam sa ka water supply. Nanta don kam saya ki interiors. Kita kadang sa ka bagumba 10%. Nanta daong ong pi ka civil work beda pi 100% la develop ngai agree with fimo. Tambah ka kiwe bagi kam is a part of the nursing school. Kepadang sa segatukan dia menpendek. Nomor ka kum government ko commitment hang tu por bang ba hanu arjakan riu nlak pentrikam no ikabat kumju pan sedang no ika session hang tei henre mentah hadu arjar khatpra kempat sim ladon kono ka I selong tu ya ka jingduna ka badan nagaliang jeng sarkar ru memang sim la menpendek aga por ka babian tambah sarkar ru ka klam sim la tiak thai sarkar ru ka bodin lut ki kambaro kon bapitip ru ba apo ka state Meghalaya jungi abang istang menteri ginu no kikam ni hape tu ya ka season mo ya ka ayom mandon ki ayom jungi ki bolong menteri kam tang sauna sebenarnya bandri bunai ki on the working seasons and non working seasons kita bodo kilong bandili ya ka project ban ka baar bende pelatih ban have negotiate ya ka kendo ya negotiate ya surok have negotiate bon ma nang taman penbiang nam taga junul kam juga dengan nursing school. Tata don gidau bang di yang tai giba ngimla man kier man penbiang nadang sedong kena mala man pendep ke kam ha por bobiang. Tiga asal kam la ba kan no thrang la man expect bagi pai ba kila on banyo. Iya persyang bet the next academic sessions. Ti kon menta kalami ru ka jing thrai sniu ba ka jing perkhat mambiang nak liang gi pai ba bayo kani ka project kilara no sawi pa ka district hatu halo kani ka dong jing persai. Ongi gi pai ba jongi ki badai angni shlong ni de po nong poru beginum don ngun kota ka arjing artin panong badra no e ka project bala don lupa bala mang naga benda gari boy district bala mang tu ka jaka bandra ski wi pat beginum dai bendon kanu no jing so tu bakla halor kata. Okey, habai dia baka trauma center sa kanu nakaliang government kalasim initiative kumbala kular government sedang no shen. Ya squad ban aga kubur ka bha naga benda gari boy district banam ta state ibro ko we ba hadu ka kitu isi ngip simpal layo igi pus ban padio ban create igi pus ta kementa yang trauma center ko bade hanong po hospital ban menta ngani thu pa pi pagai kata ka yuru nglayo igi pus menta la sanction ban igi pus menta sedang lu ban le recruitment no kenang bagila ban sedang no igi trauma center po nong po